PDC Department at Jumpen Langke Tapin Keduk Kesung photo of Handon krehini sose ahemtun to pan kerap keparji report. Lason sela khain kora truck duar bogori constituency ke parlo dolamarang kang pit pai ni pai pho surini rain kora truck arni ada por pai truck raji timalo men diplolang rai lang nang ki thiplut ahir kang tang ra ka chok penang ana hemerit lepen sok sang lepen kecho ki juna sonan tami kan hok dun laba chok don krehini sose ara tum ning du ka chi pipo Lapen relief camp keduk kesung pove katum Carbon Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongham lapen education em Richard Togbi eto aphan kerap ka chuhang po Lapen no lamat tong sikot ke PDC Department lapen Revenues Department atum pensi ki choki jura son satami kerap ki pajir pon bomna Lapen kapre ka department atum tami labang so kesung long nang cherap chitudun vek thapusi kesung ki pove arada tum pen kachuning ripo Dolamara pen Avinas Togbi Notice Time Today News अच्छा पिनी दाक लांग के थे पिनी लबंग सो किसुम होत नाले तुम रिलीफ कैम के दो तुम फान असोन अमुंग के चो असोन कपरे वन पिलो तांग तेला सो के वन पी कोना द डिपार्टमेंट देन सिन नाले तुम के वन पिलो Kasi kalau itu hotel channel apa tentang kalau masuk gila, ini itu ke district disaster management authority kan lah, lalu ini itu executive magistrate bukan subdivision kan dulu, ini bang Philip sar lah, singajan lebih niscaya, sini lah, kasi ini itu tobi biltai lang oteng desa kali gambar ini kan tobi dah gambar lang itu, pas oteng alang sari ghonta 5 घंटा sido हमारे पेनांगन मुनि दहेम हानबेनी लो मैं आपसो कहिनो तो दलो लसी मुनि तुम दा रिलीफ कैम नंगान चपचों लो लसी लसोत अटेंग बेनी तुम SDRF anom sa hin pen तुम रिलीफ केरो ना रोंदो लसोत टेंग सिने तुम आजो justamente तुम रिलीफ वन पिलो दा के वन के तुम sang dali pen kenang sot hormon ni tum wan kilo dak relief ke doi sila se kicho ki jono hormon kan chenglo la penda alang le tum mai kan teng ke thom an ke donang lang sini thom hormon ni tum breakfast apan justame sot tik ki adlo ni tum masih non ko ke thang munit kana hok ba lason kaprek kana hok ke thang davela lapu sorkari gangwa la pentim bukti tim unta lang la PDC Department unta lang veterinary department unta veterinary blog veterinary sarda mai lo alang litum ta assessment kuri lo alang litum hin tenta pan hino ke abe hai kasi nan ko Hong department of coordination ke mission lo kasi Hong serap agency ini lo murid nan pasung ban ko lo kasi churu lo dak long sa penceng lo dak arata tumanta kada ko beta information nang lo gelap ngeli lo नाले तुम्हारा रिपोर्ट के लोग टेंग कैन के दोन को अनबाक दुजिन dak relief camp long non cepat chong ke don cap so kare gang bra report kan ke don cap kan 51 population lo so teng sini tum dak 51 aparman ke tum relief ron itu antet ning pining we dak pen along ka prek ron pon tulang ma pinang we ke non ko ke ron poni kusi makala kasi finalize ke penapsi ni tum pangche pon ron lapot अच्छा पिनिंग वे के चो की जुना सोन का के कदो का वे ता संपूर्ण लॉन्गपोन एरलो सेता में असब ओवेट तंका केराप के पाजी रिजेक्शन दो मा असो डिपार्टमेंट पे स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड अहिन पेंडो la langete pen ka effect man ke la documents ba sorkari gamra bahini dula alang letum collect la sorkari gamra tum kakalai ke bank passbook aadhar card voter ID pan card lagado to we collect pen alang letum yaro ke song submit ko so teng sin tum online apola so teng se kono jang अच्छा अंतेला पिनिंग वे la non anso se chop chu gadam tang 2018 aning kan halaso hot thang natta akerap 2018 pajir pon pe tangtela salam 2018 hin alam ke bangke ni join jelang अच्छा अच्छा ini la so bangke chine dela si details report ke mo pi ngaitum 24 2018 bukan ini chine ni 24 kali 25 bang 25 bang online already online upload lah lo lagi mau account sejak ke dia kita kolam celo
Kalau dia